이분은 쓰는데 내가 이 핸드폰도 아직도 못 나가고 내 지금 안전거든. 살짝이 Halo guys, selamat malam. Menjelang musim dingin lah bos, dingin. Batak Saram lagi di Korea Selatan ya guys ya. Hei, 너무 추워. Halo guys, kita jalan-jalan dulu ya. Habis makan guys. Ini nih bunga kuning. Cantik gak bos? Halo. Nih para teman kita dari Indonesia nih. Aduh guys. Salam dulu bos. Menjelang musim dingin bos. Salam bos. Dari mana aja ini? Dari Solo. Bos Wahid, Bos Ronaldo dari Lampung. Bos Yudanu. Kita dari Medan. Oke, Horas guys. Annyeonghaseyo.